tamu kami yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Fatmawati Soekarno di Pegublu. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Atas nama bertiga Qatar Bingkul Yanto dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat menikah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penonton bertiga yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Fatmawati Soekarno, the airport of Bengkulu. Please remain seated after seatbelt has been switched off and the aircraft has come to a comfort stop. For your safety, please be careful when opening the luggage bins. Before leaving the aircraft, please ensure that you have your luggage with you. On behalf of Bertiga, Captain Igor Yanto and all the crew would like to thank you for your time today. Looking forward to see you again on Bertiga. Thank you. Ada bapak baru